Okay guys, welcome back kuri live with Keza. Maze igihe kinini ndakora ibiganiro kandi nukuri ndabashimiye abantu bose bambaza ngo byagenze gute ngo se unacitse intege, you know, that shows that nukuri you guys cared and you watch my show. So nyine umwanya uzubura, abantu baba busy, dufite amafamiye, dufite abana bato, so sometimes tukabura umwanya wo gukora ibiganiro, but nukuri biranshimisha kumenya yuko hari abantu nyine baba bitegereje buri gihe. So uyu munsi nagarutse kandi nabazaniye umutumirwa. Umva uyu muntu naramushakishije, nabaye umutumirwa today. Nsanzwe tumira abantu ariko today nabaye umutumirwa today kandi dufite ikiganiro cyiza, you know, ndaragushakishije kugira ngo tuzakorane ikiganiro. Ninde wabuze? Kwembi twarabuze ariko nije wagushakishije mbere, right? No. Sije wakubajije? No. Yes, nije wakwandikiye. Naramwandikiye musaba ikiganiro then ndabura. Okay, turacekinga ama message. Nta mwanya munini dufite ariko twakubitanye ahantu nyine turavuga ngo tugire nyine tukora ikiganiro, tubaha akantu gato kuko tumaze igihe kinini tudakora. So mpita mufatiranya, sorry Kinyamurenge sometimes kiragoye, mufatiranya ndamubwira ngo dukore please n'akantu ka 5 minutes. So uyu munsi nashakaga kukubaza, uyu ni umubyeyi, banza ureke muhe umwanya yivuge kuko nari ngiye gutangira. Agize isoni se? No, nabaye umutumirwa noneho naje kanumva ukuntu bimera. Umutumirwa nyine uzibanza ukivuga. Simbimenyereye. I know kuko umenyereye abandi bantu bivuga. Okay. Wakoze cyane kumfatiranya ariko ntago bafatiranye abastarega aho bahuboneye. Jewe ibyo ntukabinyite. Uyu ni umusitare, uyu mumama hano umubona. Hajya channel yawe yitwa gute? Afite channel GK mu Kinyamurenge ni ikira. Sinakubesha ntabwo tuzi alphabet Kinyamurenge. Okay, ni GK TV show. Yes. Yeah. Ako naje maze iminsi ndakora. Ako rero ntabwo ariyo twaje kuvugaho uyu munsi. Turashimye cyane live with Keza. Mfite n'umukobwa witwa Keza buri. So ndishimye cyane nanje ko bantumiye. Nitwa Seburanze mvuga nitwa. Vuga amazina yawe cyangwa izina ry'umwana wawe. Bakunda kunyita Pamela. Nduma mama. Ndubatse mfite umugabo umwe n'abana benshi. Bangahe? 5. 5 ni benshi. Ariko ndacyashaka abandi. Yeah, that's good. Muzoza muzare naje ndabishaka. No, nukuri abana ni beza mama Pamela. Ese kandi Abanyamurenge gani bakeyi. Yego. Icyo kintu tugomba kuzakivugaho naco next ikindi kiganiro. None ugasanga umuntu tugiye hirya ya topic sinzi icyo dushaka kuvuga uyu munsi uraza kumbwira ariko ukamusanga ngo famille ngufitemo utwana tubiri. Come on, twana tubiri. Urumva nje ndabyumva sometimes kuko tabarizi tugira hano tugomba gukora, urumva, so kubyara abana benshi biragoye kurera. Haha kwa kundurera umwe. Kurera babiri, ni kurera batatu. Ni kutosiga umwe, ni kutosiga bariya abandi. Oya, abana baravuna pe ariko ubishoboye wababyara nanone bose bagakurira icarimwe ukavunikira icarimwe. Nukuri abana n'umugisha. Ya kuko tudafite umwanya muremure, nashaka kukubaza ikintu kijanye n'iyo topic twari tugiye kuvugaho ariko bitandukanyeho ukuntu, right? Ni bya famille. So tumaze igihe kinini tubona abantu baje muri Afrika, ukabona umuryango urahagurutse ngo umugore n'abana bagiye muri Afrika, urumva? Hanyuma bagerayo bamwe bakagumayo abandi bagasigayo abana. Jewe icyo nashaka kubaza mama Pamela, ko umumama ufite abana bato nawe tuzi ubuzima bwa hano ukuntu bugoye kurera abana, mukora mwembi full time jobs, abandi undi maybe bamwe biga, urumva ni ibintu bigoye. Can you do that? Wewe ushobora kujana umwana ukamusiga muri Afrika ukagaruka kugira ngo ubone umwanya wo gukora? No. Jewe no. Kubera yuko n'umunsi naraye mu kazi mba mfite umutima uhagaze.
umwana yaryamye, umwana yasinziriye, noneho tekereza ahantu ndashobora kuvuga ngo mpite nsohoka mu kazi hari ikibazo cyabaye nje kureba umwana, ahantu bisaba no ntabwo nabikora. Impamvu tubikora wenda nsobanuyeho gato, abari ababikora bafite impamvu wenda babikora tutazi, ariko se uwo muntu wagiye kwizera kuvuga ngo usigire umwana wawe mu gihe cy'amezi 4 mu gihe cy'umwaka utarasubira kumubona, iwe si izindi nshingano ugiye kumuha. None se afite umwanya nta kibazo uwo muntu afite. Okay, still ntabwo nje nabakubiri n'abana banje, nta yindi mpamvu ituma mbakubiri nabo. Nuburere se nshaka cyangwa nugira ngo nze gushaka amafaranga? Rega kugira ngo ubone umwanya wo gukorera ifaranga wowe n'umugabo wawe. Waye ndashobora gukorera make ariko ngatunga abana nkamenya ko ndi kubaho uburere nshaka. None se twese dushaka gukira, kandi hari igihe abantu bashaka gukira vuba, so bagashaka nyine bafate ibyavuba, ariko ntago bizabikunda, ntago bikunda. Ariko ibyo zo kuja muri Afrika abana bakagumayo, ntago turi kujudging anybody by the way, abantu babikora buri muntu aba afite impamvu ziwe. Ariko naje ukuntu mbibona jewe, noneho umwana wagiye kurerera ahandi, nubwo yo umuntu wa famille wawe, right, maybe aba afite ukuntu amurera different. Not only that, umwana bakeneye umubyeyi, urumva, nubwo yo umumama o umupapa at least akabona umubyeyi. Je niko mbyumva. Icyo noshigikira, tuvuge wowe n'umugabo wawe murumvikanye, iwaje gukora amasaha menshi, wowe ugasigara nanje aho ngaho, wowe ugasigara ukaba mu bana, ukazumenya ngo umwana byagenze gutya, uyu munsi bimeze gutya, ubu rero ushaka kumuha nibwo wamuhaye. Ariko ngira ngo cyane cyane si ico babikorera, bashobora kuba wenda baza batinya ngo imico ya hano, si nibyo ntekereza. Naco nayo ni rezo ifatika. Ariko jewe nanje ku giti canje, umwe kumusiga nasigara cyangwa papa wiwe bakajana, undi akagaruka agakorera ifaranga. Ubwo se ayo mafaranga amaje gukorera araruta abana banje? Ntago abaru. Ubutunzi bwa mbere se abana n'abana n'ukuri. Urabona abantu benshi badafite n'abana ukuntu babifuza, none twebwe tubafite tusigaye tubajana tukabasiga ahantu udashobora kugenda n'amaguru, habaye emergency n'ugutega iminsi apana gutega gushakisha indege, wenda ukanayibura igenda bya emergency, you know, ukagerayo iminsi 2. Honestly, iyo topic ni kaho ibiri sensitive ukuntu, kuko abantu bumva yuko turi kubatake, ntabwo ari kubataka, ariko jewe ndumva abantu babitekerezaho twice mbere yuko babikora, sibyo? Babitekerezaho gusa icyo noshigikira, bagende nyine umubyeyi umwe agenda asigarane nabo, ndetse gushaka amafaranga, kuko ntawe udakunda kubaho neza, ntawe udakunda ubuzima bwiza, ntawe udakunda kubona umuryango wabayeho neza, abana bafite uburere bwiza. Ariko nanone imagine ndamuzanye ndamuguhaye, uzomuha education yawe, ntabwo uzomurera uko njewe nshaka. Kandi urabizi tubitekerejeho niko abantu benshi generation zacu zabayeho. Ababyeyi bakagufata nimba bari baba ahantu runaka, bakakohereza kwa sokuru cyangwa kwa uncle, ukagenda ukaja kubayo, hanyuma ugasanga abana barakuriye muri environment zitandukanye, bahura noneho bagasa nkaho batavuka, ari abanyamahanga, bagasa nkaho batavukana kandi bavuka. Iriya naho kuvuga ngo dutinye ngo hano ngo hari uburere bubi, ahantu hose ni Imana gusa turindira abana na generation turimo, iterambere rihari, ariko uko umwana ashobora kukunanira hano nahari yabyogenda gusa aho ngaho. I agree with you. Ariko aho maybe kuvuga ngo hano yes nahari uburere n'umwe bese no kuntu wareze umwana, ariko hariya ubu ufite support, ubu ufite abantu benshi bashobora kugufasha, abakozi, nubwo utaba ufite family. None se uburere bw'umukozi naburutisha uburere bw'abwo? No, apana umukozi kukurerera umwana, ariko benshi nibo babaha. Uzi ko iriya wavuye iriya kera, nje navuyeyo ngana gutya, iriya baza baheza umwana umukozi, niba umenya ko umwana yariye, niba umenya ko umwana yahinduwe diaper, akamwiriranwa mbese akazamushiranye na like nk'umuntu waje kuvizitinga. Aho ntabwo ari sawa. Jewe icyo ndi kuvugira umukozi ufite umuntu wo gufasha imirimo yo mu rugo,
agateka maybe agakora ibintu byose wowe wananirwa kurera abana bawe aho niho bitandukaniye ariko nanone niba already nagiye kwicara iriya avuga ngo sindi gukora umugabo niwe uri gukorera amafaranga wagarutse hano gukora ndashobora no kuza hano tukavuga genda gukorera amasaha yose washakaga nicare mu rugo ndera abana oya ntabwo ari cyo kimwe kuko why not let me explain to you kuko muri hano mubaye mu nzu yanyu right mufite mortgage right your mortgage maybe it's like 3,000 ku kwezi n'ayandi mabiri ariko wowe ufasha abana ukabakura hano ukabajana ko muri Africa right umugabo wawe akaja muri apartment n'abandi basore cyangwa agafata one bedroom urumva yuko amadepanse abaga none se babikora kubera amadepanse rega ntiri araspending ariko ntabwo ari kimwe na hano uko bimeze kose ubuzima bwo muri Africa let's say mu Rwanda maybe burahenze right ariko ntabwo wabucomparinga na hano comparinga reka tubyemere gutyo ariko stile nimba ntari kwirerera abana njyewe mvuze ngo ngende wambajije opinion y'ibyo navuze ngo ngende kubera nshaka ko dutera imbere mu buryo bumwe n'ubundi as a family nogenda nkicarana y'abana abakurikirana nkamenya ngo ishuri bimeze gutya nkaza mpura n'abarimu babo nk'uko hano tubikora ariko apana kuvuga ngo ndagiye sigira undi muntu abana niho kuja kubaragiza nko kundi bafataga inka ngo genda kajana mu kiraro cy'undi muntu ngo genda ufatire so umwana wawe ntakumenye nta n'urukundo niyo mpamvu bizogerana hariya nagaruka havuga ni n'ubundi sinkuzi mu buzima bwanjye wangize wantanze abandi urabasigarana cyangwa uwayijewe ugasanga umwana akuranye ikintu cya resentment towards ababyeyi biwe so abantu babikora honestly buri muntu aba afite reason ziwe abantu ni ukuri I think they should think about it kandi naje ni ukuri ndumva kuja muri Africa it's not a bad idea ariko ujana n'abana bawe uje kuruhuka ariko uri kumwe n'abana bawe kandi ukurikirana uburere bwabo ishuri ryabo ahubwo ikintu cyiza cyabiriye ufite nk'abakozi mu rugo wowe ufite free time yo gukurikirana abana bawe ugaspendinga time n'abana bawe uva I'm telling you, tangira usezere. Tangira usezere jewe ndi mu nzira. Kubera icyo kintu gusa gutekereza kubyuka kwabajana ahantu bakaja gukina, you just spend a lot of time with them. Ni ikintu n'ukuri kiri. Nagwa rukundo affection y'abana n'iy'ababyeyi n'umwana bakayibona. Umwana bamukubita hari n'umwana bashobora kugira ikibazo agatinya kubwira umuntu basigaranye ariko wowe bashobora kuzakubwira ibintu byose so urumva n'uburyo bwa emotional umwana ntabwo bari stable I know so ibyo bintu I think that I know kino kiganiro sinzi nimba kibaye short cyangwa long simbizi but ako kantu niko nari nshaka ko tuganiraho k'umubyeyi maze kubibona inshuro nyinshi kandi ariko rero twubaza no guciye mu ijambo dushobora kubaza abantu babikoze bashobora kuba bafite ibindi bisobanuro n'indi mpamvu ituma babikora utawomenya no kuhagarara jewe abantu nabajije hari umwe nabajije nyine arambwira ibyo bintu byo kuvuga ngo kurera kurera n'imico ya hano hariya ko niriya naho hangiritse I know harangiritse ariko uko bimeze kandi n'abana iyo babakuye hano ntabwo babashika ngo babareke bakure nk'abana bo mu giturage nabone bashikira mu mujyi baba mu bipango nanone ni ukugira ngo naje ahantu n'undi muntu umutwara so what the difference I know so gusa I wish it was different bakaja hariya bakaza bakina hanze bagataha nimugoroba ariko byose is the same gusa twembi ico twumvikanyeho kimwe there's nothing wrong kugenda muri Africa at least umubyeyi umwe akajana n'abana kugira ngo abana bakure bafite umubyeyi umwe come on guys ibintu twabiciyemo bano bakuru bacu basaza bacu abapangayi kandi muza abapangayi kuntu nubwo bavuga ngo yubatse inzu yamushize mu bana be yazanye undi muntu tuvuge wonaje kurana n'abana ba still njewe ndi responsable wabo muri wa mwanya ndarepresenting abavyeyi babo muri wa mwanya so abana n'abapangayi imagine reka mbabwira abana bakuriye mu bupangayi benshi baba bafite emotional damage oh my god uzambaze nzaza kugukorera therapy umunsi umwe uzambaze yes nabaye mupangayi for so long ariko nje nabikuyemo ibintu byiza bivuga ngo sinshobora gutreating undi muntu nabi yes
ariko nabyo byari traumatizing somehow. Don't say that. Yeah. No, right now. Next kiganiro. Yeah. Next. Yes. So yeah, tugire bigufi. reka tusohoze. Mama Pamela, I'm so thankful yuko twakubitanye, you know. Noneho ndagufatiranya. Uyu muntu nari maze igihe ndi kuvuga ngo dukore ikiganiro. You guys, you have no idea. Okay, ni ibihe bya hano ntabwo ari nje wabuze. Yeah, batavuga ngo ni nje osinje wabuze twaraburanye. Naje nabaye busy. Yes, twembi twabaye busy kandi dutuye ahantu kure hatandukanye. Yeah. Niyo mpamvu ariko naje ndishimye cyane ko tugize aka kanya tukagira n'ibyo dusharinga kandi mwandike muri comment mukore subscribe kuri Life with Keza namwe mukore subscribe abari kuri channel yanje baje kuyiwe. Thank you hagiye woni GK TV show. Okay, thank you guys. Life with Keza murakoze cyane.